Men chalat kun poch kena lolgat kot ka ken war dialton kon tentere weke juba just luash medita long. Rajan chala deken jien ka kwer jien ko ran politician chawa kama shale yong ke dwar mi kwi gwa da dana wetin kwi doba dana wekeja nuari mashush kama te tet kadien kane titi gwa se dan ka kor penete paiwa chana tindi ala kon lat ken ke chana kenen dungdo kana we kama walla me chitwo kana ka tuk da medan chikana lat ken mutu kona ke lol gat kot je we chalat kenyam chalado nene nuari ke terrorist miling jen medan e chalat nuari ajani ka criminally chalado nuara to bayendi alwi ka border South Sudan biya we cheng refugee camp biya we cheng ro Ethiopia siabin ka dor kun sia jenen yen nuara dial me chalat me shiga nasiri kana dak chikan buru biye chikana dak ka buru biye shiga nyogo jien an ponden lolgat kot nyogo we chema tiang che nyok mu we dak karen yale aje kan ren yal buga na bok chana buru biye de ko lar ko buru biye cha kwajen gwa kuren te kortene wa chuman ta mo ngoda koro mo jatan katen nga ka telol gat kot buru biye jen chere ka pot ko gwan mi mo minon ka kwantin rol Ethiopia ba kul nang rewi ka South Sudan ka jen a border mitike benefit ni to wanken chikana ke bungwa mo cha palga chikonen medan chik bentene mani kong shorale gwade chikana ka nyut kana kire no chine nuare ne ka jojo ene ria mo keleu chikon diala nene no cha nuare witen ngoda ba chulo nuare yo kache no etelengu chi nuare election milet kana just gwi keneja te kane di chun kel ka kane da to na nuare na mo chwa guje no we kel chilul gar ko tero nyok to ko ken nyok we cheu dier nyok mi yor jama gwa dan ti jas pela yo tegeten chana cha kana gan winimi ne de wan chi kariar ka tede ne to te la ngwane nuare bom de no de kan la ka du no ka kwisi as ka men te ka ite ga nuare na kan nuare ko na chun kel ke reng machar kene nuare mi chun kel ke jen kum jan no mo ba je dil eliminate jen policy dana tikete no a chuno mo chutuok anyo gwade dan me ba ko ba je kule ban pinki bna jenten chu poinden lol gat ko chu raje no lebne ka pede tot baga ko bob ne kep ako ba ke liu ba je del kep chu kon genocide dana chituok ka lankan ke widial ko kien we ne ka wal gang ne ko kujimi kan dial no chu konen gwade buganaten no chwa na ga man nuari ana ga gad ma dong taram chapel kende ni SSPDF la Sudan People Defense Force dio je kon dia la ling bane ano gwade dane che to je kine to ngwana ken long no cha rajo mo cha je ngak ke che te tandi ni SSPDF cha la do cha ga yen te kwa nuar kwa la target na mo chi jandana ten men ro nya kwi de long o en operation ke le malat ke de ni
SSPDF o ba nueri ba ga dil target gwen ken ten kon te ten commission die no ne ba do nuer ba ga dil wang chwa do nuer dial chwa ga wang ka jong le wene ka kubo men mi chinaren we ka kubo me chi na mo ke tan jin baro wi de ro ana we te char we re ka kubo no chwa ne bel chu kan ga joga men e kon ti la ji humanitarian no wojero dun men mi chi ji uni mi sikala ro chine bi jen du no chu nueri we jen ndial wade dan e chi me cha odor mo chato ko china dol ko bana na kala tok ka jen tok de chi lol gar ko da lar before that kan to kan tok ngu chu tok chu ne dial naren bare uch chu ko ri chu tok na mo ku le lam ne ri chu pudi cha na ko eken ngo de tele accountability mi sha ne to banta ko ba ram mo mele na ba ti ka men je ga danen chalat chi lol gar ko te stebrin yo mo kan jen wale che jom be je long mu chine dial widen gay che nyom la de kre jom gwaden charen realika ken nuer dial tin la kwar ka juba tin cha nuer ne din cha tung no got ti chewe eno ne gor ken message ano tele nuer ti cha genocide tele nuer ti cha target ena mo ka chan jan dang ro baro ka pa diech on kin dang ro jan dang ro bakel shu ka banyal ka jen video mone chu kun poche joyten ci lol gat ko te joyten shika rach ci lol gat ko te warga kwen warga mo shika chu ne ne kin gana go hatani ne konin ci tan ko kan wer kan ga genocide kan wer ton kan wer to panken cha shoot kin cha ga garpin shi kan ke list kan wer kontin tin ci tan no wer kan kanak no warga dien jaten eneme mishala den walleme eno kan wer kan kanak shiken medan ko endor take evident nyo da gwa non wer shaknak report e cha no ngaji United States ke chalat bo ji unimis ke international community ke evident nyo da ngo cha na chaknak min ngayen medan ci to kallan kana la hospital dung M7 da ne cha bok na ci ga liutene ne di bogo ne dwel wal te nakana re dwel wal ne de ton de ga laro kan wer kan ga target anyo ngai kon diale ken gote kon te cha target no wal ke ken kantis ne dang bang wan te la nyin nore te cha la den wo chi chung kel ke kire kan kantis ni dang baro de ko kien te la ne ten kon la nore chung kel ke jang ti ken ga pel ko katen kwa target ke nore ten kon la ken wo chen shi ken chung kel ke kire me yadit na mo mi chi kon diale ne ken evident ti nyu de no cha nore cha ga target chi lolgat kot ke Simon kun poji kan la da joje no ne me tele michal kedi tele nuer mi cha target kan tele nuer mi cha nak kan chine report cha la da international community chine lok chine reject kan she talk ma an choi na ngai kon diale cha bla ne cha la ne jaran ne de testin te kan ke testimony lat kan choje dan shu kan ke lat kan man dan cha lat ke ramte ke juba miten ye nyur tere hotela che lia nuer che de the night ke belaro kon nuere chine rejak man chala no itel nuere anak panken ken de kon kunala nak they do not have the right to reject that report ke ken ite kon nak nuere take enemy mede do reject bro chole nuer no ken ke politician ken they are not nuer community they are just politicians politician te ku kan tere kor ke ku kwam na ken ken men me de we ke ti dier kan ka ngane kan de kon lan were ko smi dier kan ngane de shunga je no ne ti ku ko fai ku nwere ko de kala ro tok chan were shak nak ti ne kuma ko jin na shun were longur kan ne ke ko ra kap ko chom but kan men de condemn in the beginning up to now membership is surprise na ke jen message mi chit kan me cha chot kien dia chicken ke lis kan kon en chetan en hotel nuare ya nak ka ken en kon te juba karwade tin nak nuare la panken kan kon war ga gor kon nuare
dial ano tele kane inak ka netin kono kwa no nak panken so ana mo a message mi jek abikan laro no message kir podan shanong iken misleading mugo ikona kelu tada kelu na me gayena ko nuaren ti ben ki stage mi jek stage ci nuar ben tin jega stage nuar janana nuar cha kana no gwantarin mala randien akana guje no tele mi jeng ma chalat ko le la 1000 people ti ci liu ti tedi ti kan kan nak ka cha ke jugo no mala jena mi jek ci ben kan wona kan ka woniam wo kan kame kwan kana cast be be long ti jaglo inat ko beles kaka da me mi chalat wi ke juba shonen token dial katin ka chianen ka social media chine dial chika reaction medit bejel man chala regade mejiak ka kwi Simon kun poch kon dial ngajbo sitke me chala nini chala de George long ka kor jogo me paigo me chala de Simon kun poch kun poch chala do nene kenyam kan kon weniam Simon kun poch jaram dana la do kono chole third deputy ka kuma ki second deputy ka kuma kirmi yadit me jarame dan gurubol mel bol mel ne jarame chale le kirmi yadit dong de kwara kan den Simon kun poite te kora Simon kun poch ke report pai gwado mane chela de George me shi international community kala do ne cha peace agreement cha de yar kuma kirmi yadit ko kan te gorge de lalet chikiri chakan kan kala slet na shukan bro chicken respond yo kana da no nene chu point Simon kun pocho right chula do nene ene chaka kwini je te ka mal twin 2018 me cha tan e kwaje mal mo tele mal me cha tan tele peace agreement mangaje en riede mo kro ade eno bela ro tele mal me cha tan ko ron kin dang ro badek e tele mal me cha tan en mi shal ka transitional government no ko le benedi be wenen dien be gwasa dien ene be ka jen male cha ta inde dakro me char karon kin darwal bada kene kir me ku kur ndit a jite kurun dang die ku jala kapchon jen ko le te me chal ka transitional government en male dan chale revitalized peace agreement a jene kwa sid sam kwala kwa ngeje ko bi ken male bi ken ko monitor ki mite ka violation me shalat teram chin raden chi mak mi ci GSS PDF ci ka SPLA ayo mak ke ci SPLA ayo ci ka ji SSPD mak nen ba ne to ba konde ba juno mi shala do jega jeni kwal tangeje ci Simon kun poche gade na ga to jeni di jeni tela kur tela mal ma chata jeni cha kun mi shala 2018 peace agreement ke 2018 peace agreement so de tini de ko ngaje de ti ten ka Simon kun poche eno ba bro jeng walle itele nuore ya naktel nuore ya target duno e government policy kane de kon luga jeno de malere ben de kon ngaji no sigade sig brand mi jia kan dit kon dia la content cha luken cha na yo ke ci dier ka kuin nuore ami be jalong mi ci kon wi kon je ka ripon mi je ci ripon mo ko so ne me jenda le roden tam Simon kun poch kane lolgat kot ci kane denied no tele nuore ya nak ladne netin kon ci joy ke video do no list jatin already listen dan and ci ken dial ci ke joytin ke ci kana nyona ko je kana laro no ne categorically we denied and we reject and hotel no reach our target across South Sudan eken panken lisa mo chaje gorbang chaje go loro bangan warga ik ba shudu latin ngai ke je chita nyen already no ci laro hotel no mi chalele mi chana gade tele ka consequence ne te jeken ke bech tele accountability mi jeken e bech na metwo kodi ko nuori charan gujala na la tok te gati kan chongo de ka kon jogo no tel nuori ana ko kon tel kon mat du no na mesha beyond mun nuori ka na la tok ti cher ka rodien they should have taken another step. They should hold these Nuer politician accountable. Katin jer kone kan kalat kan nuori
mu kon we gwini ja bang e riet ni jen na mo chi riet kene chop gudi ti chi liwo doran kon were o kan liya kan chop dorun chen chelu no che ben dorun kan me consequence ngane a consequence ne the content niam that population mutik a million of people and there a huge under single politician te tiken were ki individuals ti charen organize ken ban wer ba target ka ba nak ke their own self benefit na ma jagalo no you guys need to work up jin mi ken road je road ko na me che jen te ramade lian wer ka de lar no e tel wer ya nak ki tel wer ya target ke te ramde wer ka cholo no yen gi yen terrorist de la jordan me jordan chol wer monte me yen gi yen terrorist tel rek de la ro yes te ka chon ko gang na doria cher mo de la bo no ken ka ngana bo ke terrorist bo but chin wer me chit ken ne de ti la tin kule tin nyam tin tin nyal shi kan de la ro tel wer ya target walte evident te gitin du nyoda no chan wer ya ganak aw ko apelo jang ku wer ku kan ga target kam mi chikan ka mi chiki kum kin mi adi ga target na mane jang keno bi ken deny de no tel kum mi chi jang nak ko jang dial ka tin ga social media lat ken no cha kan nak bi ken deny ne re kwa target gwa se me kan wer ne re nak kan wer ku je mora mun luge ki la ro tel wer mi chan nak o jin tel mi to ka ji ki ku chi ngwane ki chi yo chi ka lo jra mo chi ken na te ram de je deny de no wer tel wer mi anak re wi ka juno wer ya target atu na 2013 abene ga 2025 human wala ke 2026 chan wer cha kan nak na me der we ko kon dial kon wer me si je me mi chano nga gade me me si mi chiro lo de me si mi je nweri cha ga target cha kan nak ka te evident ga ten international community chikan yoro rodian ka dwor e mi chiro cha nga ka cha nak la ju ga evident ka ne cha evident ngwan cha ga record ni ko gwade dan na kana kare nyal kana asir gwade wanka ga tur ndial ka tin anyok lan kan me kwa dul wal kwa je bom tiga tin kan international workers la humanitarian aid workers telet tila jor chignwer tila jor panken tida tin gwade dan kwana nekten duno tele bon mi shir kan je ko hospital mi chaje ku bom ke chaje bok no de kana puje chaga jik de ga jik ajena ku kan war gan la gor ka je ka chicken record kan dial anyok satellite guje god dial kon ni chiri chik tok tan mi cha dwel wang ba ka nyot mi cha ngol be nyot du no cha ga the night no rekon pain no rekon pain kan ko the night of course ngai kon dial no gang kan position again they are there to protect their position they are not here to protect the civilian the community no ken charen mat kir ko bu no kan kan nak so na me da jan dan de yeneling ana biya ta kamal nuere kwa nywane ko ken nuere kon chika la na kon ka lokan no bikana lad no cha nuere ya kanak ko tiken ka position didit biya ta mal